Okay, matas ni ina kalian jong ini nong tray jong ka member gu jong wan jiri dekat bat ka jisran jong ka sing chen wiya ilawan ikindu yau chief minister Gordon Brown jong state but many minister bro ngai kindu you help minister mata ni wan kindu yo CM jing kindu kalong ka balong positif mar baning ling jungu ulah kerja wang ba yaka report unsa yo naga health department maradu mentau pat yo report yang kan kamu dang examen nagling jungu tak adu bon yo yang kan report naga health department pat so concern ka jingtiman jongi gelong ngila highlight siu gelong ba keriga job security pat ka salary mah ke job security gelong ba jingkren gelong ba by the end of this contract, pat ka GVK 31st March, dari 1st April onwards, ikwa bag government consumti kini project kumbala demand dapat staff kebetulan di poga setri jong membrigu. Nengling juga uang exhibit kini kam on nak report kalau kan wan naka health department. Dia ketahu dang abi report naka health tak now health minister. Kalau ni dulu angkat aktiviti untuk staff nilai kedua you shift staff maka ciri keren ciri kalau positif but maka kadiman si nakaliang kawan seru itu nakaliang chief staff orang bau habio saya ya ka information naka health department igi faktor ba hab pandio naka concern health department teu hab sim hialor kita isu but la ularu penbej mardor kenika penruk kenram kami ketika one tree maro kenika essential service te kumta nak kaleng cungi ka sengrong ila pressure ya UCM ba udai ban shimardor kenika kaman penbej no namar ta kayam ka imju ba tinagaleng seng hicungi ni ai ke kersat pura ya kini staff ni kon ceri hado baka common kan fulfill ki demand cuki komaki kila kan syai ki press ki media ki demands punta nak kalian asing cemiru kan I full support yaki kita up tu bawa benda dah up tu ka kabin ipat yo kabin pasnya kabin